Attends, bon, attends, bino batu. Zela sa nota vidéo à 5 minutes, elle explique non, basi a poto bodoka mitu na no bodo edoka. Bino na temps o mi pena to za bomo nga kuna libanda na bagan. Na bi na temps o pena to za. Na temps o to za mutu no sa okufa na coronavirus. L'état mutazo kundae. Bazo senga même pas kutu 10 francs ya famille. Oh famille boso ba cercle boso mani l'état mutazo kunda. Donc ce kufi na coronavirus yeba ke l'état mutazo kunda yo. Malolo akufi na coronavirus. L'état mutazo kunda e siko bino bokomi kaka kotia misu na bino na ba musicien. Malolo sala mingi na ba musicien, abokola ba musicien, alalisa ba musicien pa na e mais yepe ba fula eti. Malolo pe ba fula ye. Ba musicien on a ti le to yemba malolo po ba wera ba boaka ba héritier ba boaka ba Koffi Olomide ba Jibin Piana ba Ferregola ba Fally Ipupa tito yo kaka bangwa kombo wana malolo esa ba musicien ba sala eti donc ya contribuer pour ba musicien pe ba contribuer pour ne pe opesa musicien na pamba te po ba ne pe ko fula ko boaka pe mabanga on comprend na minute to tika amna et se reposer en paix. Tout tika ba polémique yo ba mission a posté te ngai so bobi ki ba mission a posté te baza bengra bokosi pour les jours malolo akufa wera posta héritier wa ta posta Redi a mis sa posta Fally Ipupa posta Ferregola posta Fabrigaz kuta posta ba musicien parce que ngana mona ba posté ngana za na page ba Ferre wana banani ba héritier ba wera ngana sa bona na ba page na bango ya Instagram so bona ba Instagram te bo salisa ba Instagram boye ba makamne le karana ba page ba wera wana na ba Instagram Ngana muna ba mission so ba posta même na Facebook ba posta wera kuta posta na page na ya wenge muzika maison mère news wana a posta tin Instagram wera posta ba tout ba mission tout ba posta mais lelo bokomi ba mission baza bengra ba poster te sko so ba poster nde alamuki to tika mama na biso akeya kende na bino siko oboko mo sala ezalo kwa bokomi bolimbo liande mbongo na sima ba mission boza maele botinda mbongo te na poto pa basio batika lwa ba camarade malolo botinda te obo sala na ezande bolingi nde wera tinda bino mbongo fera tinda bino mbongo Fally tinda bino mbongo bolia na sima malolo nde ba msu ba lia na sima Eveline Kamo bolinginde ba mission ba pesa bino mbongo po bolia botika malolo déjà kufi en plus ezate ko wera tinda cercueil l'état mutazo soma nyonso bat ba kufa na corona l'état mutazo kundo fele nini sikoyo ba pesa bino nini ba contribuer ni malolo déjà kei ba contribuer ni dia ba posta ki manu di banga kutu grand prêtre akufi ba wera ba poster kana ba page na ba Koffi Olomide est-ce que ba sala matanga ba ko sala matanga na temps auto mabe ta mabe ba bazo kufa bolingi ba wera na ba Fally ba risquer vie na bango ba tika bana bon po ba ya poto ba o ya pe poto on ko sala matanga wapi ba avion no c'est fermé ba aéroport no c'est fermé pardon vol morote eza na monde o ba vol nyonso eza na ngote siko bolini ba wera bo basani basala nini mutu déjà kufi basani ba bando ko lela boza posa wera leka na page malolo vinanga mon cœur mon bras mais non déjà kufi sili bongo botika polémique wera ko tindela mutu mbongo te. Voilà, moi na kufa za mineur, l'état zora ba mineur en charge so ba parents ba kufi, l'état ko zo moi na malolo en charge. Bientôt ko ça 18 ans moko comme ba droit na e kaf na e ko fongama biloko ne nyonso e fongama voilà aza mwana soki bo monike boko lete muta sengi pe boko la mwana malolo azate bozo mwana malolo boketike pe ba assistance sociale voilà so kaza na papa na ya kozwa so kaza na papa te ba assistance sociale baza awa pona biso na poto ba assistance sociale bazora bato en charge voilà mwana ne ce soit kufi basisa social barrière bazui mama na et pardon bazui mwana batika la na mwana bozongisa mwana batu bila bozui bombi mwana batu po utiliser po bolia mbon na sima ya victoire mais no bo mi bibino basi à Paris bozui mwana wana mwana mutu so kufi assistance social biso to funda no assistance social ba boto la mwana wana po mwana na zana mineur 17 ans à mineur aza mineur. Donc tant que maman mineur a koufi, bozo mwana bo tinde pe ba assistance sociale, ba o tchaye na foyer, ba o placer na foyer, ba o vandise na foyer, ba o pese biloko ko lia ozala bien, ba o zana mbongo na ye argent de poche. Po ni bino bozuye bo bombi na banda kuna bino po bo bando benga siko ba mission nyonso. Wera, mama lola tiki mwana. Fally Ferre héritier mama lola tiki mwana. Donc pour kaka héritier ba tinda ba mbongo, ale bino bongo la mbongo na sima mwana. Da bolimbo sale la mwana ma lolo mbongo. Mais non. Oza na Congo aza pa tata na ye. Oza na poto. Soki tata na zate. Ale botinda ye na ba assistance sociale. C'est tout. Ale botika na mission na biso kimia. Basa Paris botika na mission na biso kimia. Botika. Voilà. Toi na ta mabe. Soki ezaki ta ya malamu. Oui. Mais ta ya mabe ata babi batinda mwana ngo Wester. Ba otiele wapi? Ba otiele Wester ngo wapi? Na masoko na bino.
Boni boy. Basa Paris ba doka. Bino mo bolanda ba mise bebe bo bala ba mise bino mo bokenda bala ba mise na Congo ti. Bo mema ba mise na poto bo bali ba mise bo na bona Congo. Na tinda bino bolanda ba mise. Hein? Eh. Bino mo bolanda ba musicien. Tanga ko bota bino e komi boko molela. Nana nga bota bino ba musicien bengra. Ba tinda bino bolanda bango. Eh? Beriti ba faire ba wera ti ba vandi kuna ba yebi biso aba biso mto landa bango alors tango makambe kwele bino ba supporter wera mtabenga ma lorisa a soutenir ye beriti be faire n'importe quoi bon lela mona na bo zongi c'est pas assistance sociale ngane na boso na kufi ba oyana ndak ba zubi loka mwana nga ba keni pas assistance sociale ba kena c'est ça oh mona nyo so mineur so akufi ba zora ba kena bon bo kosa biso to na poto biso no so te mamba poto ndeleka mama so okufa tiki bon na mineur ba ozwa allez boti na mona pas mineur boti pardon boti na mona na pas ba assistance sociale mbongo ezate ba misi ba mbongo te voilà.